Biekon, and senka mi wuo, malaria, na mintimi didi, mintimi na awoni tipaye, Madam Fubi, and a toy drobi frita crade breme, na fever mix. Jayo, edrono, abwa me papa. Ejedu, and ya grow. Hey, na fever mix na jo sano, edisa, sedrono, malaria chimi menjiano and kasem to me. Men muasi no nyinabi, na malaria itameso. Na fever mix na jeme, huo, mesemesume num to abako pe, obiye humi anu wakan for me. Na me se, ejedu, se sebi kuna ne ho achire no, koko hano, okote fia moja. Ni sisi ama wo bre sisi na ho den kura akofo ampa oba ukru de ne koko jedro we kwama no na heba mix madam fu ye je wansia no ake koko kum no madam fu che senka koko ya de ne man ho adwodwo sese otimi bodwuma wia ne anadwo na heba mix no eya bibidro ne timi koko pa be ma na oba se wa hwe ya koko be mu obokwa kura mo anabre wa mo no se koko fifiri obi anase e man posene ni anane sisi ne koko ye wo bia ono no na heba mix woni problem na fever mix ene na heba mix Nremi no yenta utowe ya no atowe ene ejai wo achim achiase now herbal ventures e wo station hope achim odan LB Amuafo pharmacy Ochiniba pharmacy Kennedy pharmacy Walgreens pharmacy any Omemu drugstore herbal any pharmacy shop bia ubenye biato 0244 774 206 Ghana we now have freedom Ghana land of freedom, toils of the brave, and the sweat of their labors, toils of the brave, which have brought results. Ahinkai 93.3 FM, Ghana, we are free forever. Ane 6th day of March 1957 ana Ghana nyafa hundie free kwasi broni ntem nanso morning show mid-morning 12 o'clock news 6 p.m. news and a drive time kopim extended drive ne nyina eye Ghana ho komo na ye nemu bebo ye nemre wan nkokra wan panifo mesiriwa omomunim de abatwetwe nkomo ye butai ni say ye bema enchirima ehu Ghana bakwasem bebe ye free bebe ye bedu ani bebe ye beko osagefo Dr. Kwame Nkrumah Ghana mampani odi kan Ghana ya die ho Afrikwasi broni nsem na mibusamo etiefu amutie ahenkan 93.3 FM eya no kure se Ghana yo fa hudi ya die ho Afrikwasi broni nsem ana tie ahenkan 93.3 FM anopa no nsia kopme numre no nkon Ghana month enumu an yewe ya de Ghana bakwasem epiamo ahenkan we are the best in the east. Thank you. Ahinkai 93.3 FM Inter-Schools 6 March quiz. Yes, aya before next year wo Achima Boabu Presby Junior High School, Achima Boabu Salvation Army Junior High School, and Achima Boabu El Shaddai Junior High School. Yes, who is who? A bear line. Our Ahinkai 93.3 FM. Anopanon Krum Kopim area from Tobre. There's a 9 a.m. Kosi area 12. Pepe. Awufoni Abatai. Mutie Ahinkai 93.3 FM. 6 March 2021. Na President Ebeye Dese. First prize a flat screen TV. Second prize a fridge. And a third prize a ceiling fan. Why the bedi first? Now when the bedi last, a true one. Alunji Obianche Ahinkai 93.3 FM. A 6 March quiz. Empire Ebecha. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahinkai 93.3 FM. You party me semeja yehoa. Amako sumu ya mefu biara. Yehoa titi yankopo. Abraham yankopo. Ono me esumu da. Senya tibiaro. Medie esumu yehoa. Amen. You party me semeja yehoa. Amako sumu ya mefu biara. Yehoa titi yankopo. Yebesu Yehowa Yehowa Nini Yebesu Yehowa Yeibari Mizemeja Yehowa Makosu Nami Bukubi Ara Yehowa
FM Ahinkan FM Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkan 93.3 FM Ahinkan FM Yehovah ho akosum nyame fufu biara aje come on hey da Sameja Yehovah ho akosum nyame fufu biara Ali boom boom Ali hey ha da dun right da It is a beautiful Friday morning, and of course it's a freaky funky Friday. And imonyamu nyina nkoma osusu nyankopon nia obo osoro ni asase na mu nioma nyina ese na se adei bribi yamio Sameja Yehovah ho akosum nyame fufuru biara. That is a beautiful piece coming from the camp of the legend Elder Akwesi Miriku. What a song. Nyanko pasa de yankwa che you. Ai oni breaking news no ho no. Wum. Hey. Want him. Shiba. Come on. Sameja Yehovah. Akosum nyame fufuru biara. Yehovah. Yes, I if you don't know, today is the 5th day of March 2021. Nyanko poni edini ye wa hwe so aboya mo ban yo abusuafo se nyame ya wa adom ne anopa yi ahoden ne nkwa wo mu a na wa kire ni so de akire no sanse ni panyina na enya ne sa obekoda na de ate that is the greatest miracle. It is another beautiful day. Yasana babyum. Oti yenka ye mamu nyina ate. Ye gidi wo Yesu Kristo mu se ahoden wo ho. Who's already in Friday there? I am not vim and what denny. And it's your answer so.
Nyankopɔn adom yasana babiem yɛbɛto osom kɛseɛ ne so empanimfo sɛ etire nyante yi woyɛ danger eche soa eliti yasana ba for God and country, that is service. And yes, I'm about to so time check 42 minutes after 6. Station check Ahenka 93.3 FM. Then let's move on. Program check. Hey, Maakye. We are live across the length and breadth of the world with the help of mytuning.com, Modern Ghana. Jumedie booming across the length and breadth of the world. So you can tell a friend to also tell a friend that's our favorite socio-political current affairs talk show is more live on Ahenka 93.3 FM. Don't forget we are also streaming live on Facebook Ahenka 93.3 FM. On behalf of the fantastic production team in town, Yasana Betanasio, hey, privilege to speak on their behalf. Me three you too. The Pentecost spirit is up this morning. Pentecost I am made there. I am made there. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenka 93.3 FM. Na osidie be kura osidie radio papa Zekiriri. Obi nti ase de nti amani agya no pai. Eni je ni nyina ne se Nyankopɔn akire wodo kese de akire oman Ghana. Se enra Ghana nyina atamudi na Supreme Court mpanimfo ekɔ asetena mo koye na ede ba asɛm a abato ekokoto ye ehu nchi ni wasew yesesa de kogu oman yi court ba tan Supreme Court mu enra na atammu ewo ho ekuro bebra na se aman ahodo beble se ba ne seyi a entokwa timisi nipa timiwu eniema bebre timisi na so mo hwese de Nyankopɔn wone Ghana adi ne yie na asumdue da so wo oman yi mu enra oman Ghana nutu ne nata so ba biada eyese fom na Nyankopɔn san to nsu ogu atire ade be biem ne Nyankopɔn wanye yen hey Atina Sevia Signa be Pau Nyankopɔn a Ghana yede ye mpa Nyankopɔn da because Nyankopɔn akire odo de akire yen odo ne buru adwene ne ntiase so Abusia finance ya sense nkonya o amen ensem ne doso mema refi say bosumi ya wo mu yi eye Ghana month, that is a heritage month. Hey enunti ya dedicate yem programs ahudu nyina da e de ama o micron Ghana sansem pani say asromo fidwo a okraman so nya ba bi da eliti sasimje o Ghana and Ahenka 93.3 FM yebekɔ so abo adwuma som oman no sompa enu ntina wo se ye dedicate yem programs na ye de kɔ ye chikakra kakai mo a ye wo mo a chat se ye no mo no ye wo ye 1942 mu ho erebepem sa abre no se ye ka heritage month a ye ne ye ti ase na wo mo ye wo mo 2000 de wo mo de hwɛ wo mo ni mu hu Mobeka ya emfinhia aduosia enan a atwam kro on the 5th say ya na de tia Ghana ye nya ye fa ahodie no ne kronkron mu awurade na Ghana edetu padam enu tine say dro say ya it's just a nostalgic feeling. Anytime now no pay yebebo awura mpanimfo ne ho senior citizens ne ho historians ne ho wo mo mutumi kan bakosem no mo kan yie na omo twist no yebekɔ mo ho na no pay ne eno makwa ko bonko mo kakra
asam kese da pon so ne say de bia ene Ghana we are singing planetary messages here and there na yensem aye kanie ene Ghana yaje yemfa hodie asema ebisa ne say eye no kore pa so o micro Ghana yaje yemfa hodie ana ene ebedi mu nkomo afa oni mibi kane no ahu na yeti hai ye ka ye twi kasa ne wo kan kosasi wo kan kosasi ne wo kan ewe wo kan ewe ne wo kan fante wo kan na so enne yakwa kofa abefo wo mo kwan yo mo fa so bo ma bra bo ne yen kasa yen rich culture no ya to akene yes ye no nye ene ye bebo wura mpanimfo ne bi so mo se suban we ni nyina na bosse na hefa ne hyase e na aba beduru ba bi aduro yi ye bedi nkoma na unim se Ahenkan 93.3 FM odi yen ana wodi asem eni nti yakwa kokukuru competition kakraka bie ene competition no set tie nie chentrenje pa chen ba yikuku ye be ja hwe ho se kunkuro nyakopon yadom ochena na school so awom so omjom hudi om ye miensa Abuabu JHS Abuabu El Shaddai and Abuabu Salvation Army nyame yadom ochena 9 on the dot e wo fie ha omo be join in wo studio na ye de Ghana bako semu a ayira no emu nsembisa hodo no de aba na omo nsoso nkwada na omo yiyi ano we ne senti ene yensa ebeka mmofra ni nyina wa ha na yaboaboa yen ho eti nkwada no beto omo nyina nkan na no pe wo fie ha representatives from all the schools omo be join in wa ha Abuabu obeba Abuabu JHS Presby na mekan omo beba sanso na El Shaddai rep na obeba sanso so na Salvation Army rep obeba wo mo ba na omo no ma kyerɛkyerɛfo na eba nti omo beto omo nka se na be ya ye be warm up ye be so wani gie no ye be wet wo appetite for tomorrow elenti ya no ahye nso kama edi amame wunim se nanso ye fie dai muslim nkomo beba ye be ko enwanu mu muslimifo no hono mo Allahu akbar ye di mun nkomo beba assalamu alaikum salam wa barakatuh lai ninyina ye be di mun nkomo wa hano mo and some awudwa komsheni Muhammad peace be unto him what treachery ye nwanu muslimifo no wo mo nso be pone kakra mietie sempani si ato abisa ani agro no ntane ye bebisa afa ye wi a Ahenkan mu anigye and also shall I so you can imagine we've got a well packed show this morning for you and the show promises to be one of the interesting, sometimes we find it intriguing yet exciting. Unyani wo bebia Ahenkan 93.3 FM on behalf of the team led by Odia Ahenkan Kwame Yaboa being the executive producer of the show, Kwejo Bafo being the producer, Ziggy B being the champion technician extraordinaire, technician, guest technician, boys technician, and Merwa technician, and Kwakra technician, Ziggy B, Afra hene wono, and so can team no one no pay. Na media munim me, apesmaka hene. Ansruja, Bakope, Obuoba Ofori Amanfo. Abusuafo yama mu nyina ate ne yama makwaba. Yebo. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Abusuafo ye hwe ne nkranse ne afutu nsem ede na mo e ye nkranse ne afutu nsem ede na mo na no pai atifia sem wa kiro say you shall renew your strength. Yanka mbomu e you shall renew your strength. You shall renew your strength. I'm telling you. Asembe na wate na no pai ama wo abamu abu. Ensembe ne nkrofo keka atwa fa wasum ama owira aho
wedding kugu ene what try first one anko ye enti ayo se no ano no hwe enye sa ene tie wate nyabotre ka wakoma to yam se wakoton ene wabo ka eno nche se wiase awie ya no no ene da bi ebia no wakwa akansie bi wedding intwo walusu eno nche se wiase mra wie ye ne enye wiase awie ye ni o na se wobenya abotre na watwen wawurade anim na nea wo ye no wakoso ayi wakoma mu na waye free wo koma mu ene wadwene mu a you shall renew your strength. Isaiah 40 verse 31. Quickly, yembon wure me yenhwe. Isaiah 40 verse 31. Me pacho bien intentem pa bien intem ne ebre ni ho. Nyame nhyirawo hwe afi no ko hwe ne Bible no obi nso twera to ho yeah bread day. Okay, enti se we bia yenkenkan ye ana meboa good enti yen hyase yen fam free 30 ho no yen hwa de o say even the youth shall faint and be weary and the young men shall utterly fall. But yen have 31 no e ho na me den o but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. As what? Eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Mame mahunu bibi wo 29 mame nko cha se mfiri ho na me famda. Or say Isaiah 40:29 me kind dey free na masan dey aba be 31 no. I'm telling you this morning say e dey be na what try our feel and into abamu abuo nya abotre nya otwen we awurade emu koso anya wotwen wo hefa awurade nyankopon mu na wo se na wona wotwen awurade e wone bremu no awurade ma wo mahoden foforo na wo ye te se aboa wo kodie wo tumirika wo mre wonante wo mpaba ne wo ye bia nkonumdie ya ne dia. Why? Because wona mo twen awurade animu no nkonumdie eye won dia anopai enkuku asembe na wate anytime abamu abuo ufie wrasu wo tu wahu uni sika wo san call renew o rent no anytime waye basa uni sika crowd dey to aduane adi ede ben na ekoso anytime wra ho ene wo se uwune kranka ape hey brother sister Bible say onipa nwuya onim ni obenya asembe na wate ama wabamu abu anytime wo se enka eka wo nko a yema waduro num ne ewu. Brother sister awurade asem se na wona wona twen awurade no onya ahoden foforo se obetwen awurade a obenya ahoden foforo ne watraye na anya yie no so obekoso aye ne wanya gidie ewo twen ewo awurade mu a me say you will still get another strength and you will do exceedingly and abundantly in God's own time. 29 year me de o say he giveth power to the faint. Why asem na ye kan ayo twedi ampo nyankopon a oluma asem na me kan chewa no pay. Yes, oluma asem na me kan o say den he giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youth, what do? They faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Yes, so we be fall weak, we be grow weary in life. There, it is part and parcel of it. Yes, you must get it. But do you know the good news? The good news I have for you is that, irrespective of how terrible the situation is, if you continue to have patience, patience, watching, so ubenya branch kama bi amana be ware o empepere ho edientia sa ware na anya yie no onimuntia because so kwa be man no do kodane punching bag wo bebo anopa awia anwumere ababa wa no enwum no to ye no te ye o si de bi osori anopa bodam na bodam bo obro no manete ne widie mu nka. You know what? Because we are not trained, but so ubenya wo twen, that is the word o. Sanka ubenya wo twen the awurade be ye wo no e be bra dwene ntiase so. I am not saying say don't feel weak in life. Sometimes you feel so horrible and terrible. I tell you, sometimes you know why you're so weak
Ubisa who said Yebe could abra bunye. Yes, it is part of life. But send your bayan yanko pony when you're dead, ye. And until a 20 be a tisano. And into me, mamma would see me on pay. Papa would see me on pay. Why are on home toe? A yo send one no. Nyaw train, cause one pie. Nya radi mujidie. Na we radi bre papamuno. Obema wa hoden foforo. No be ote sa bo okodie. Uni bi enti odi okodie na eye emfato ho no. Okodie ya bo bi a abrabo no mu ye dene a okope ba bi se. Nu atutu ono ankasa ni nwi. Ono ankasa otutu ni nwi no. No wada ho a na kakra. Oda wo no na kakra bi wi a na fi wasan sore. Na se okodie sore free ne otwen bremu a. Why ni demon? Otamfo ben. Why ni stroke? There be why now so no e beifo a ode na no beto so be kasa gu abrabo so e be adwuma hwan sebre ne so a awo no be wo sebre ne so a ekunu no benya sebre ne so a akwantuo no beko sebre ne so a me sei suku no so beko bi sebre ne so a company no be bie bi sebre ne so a edan no be si bi sebre ne so a won so ye kwa dwabo a ye beto nsafra wo enti se si abre ne so ye ja wo mo no nya ne omo ye. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But the good news is written in the verse 31. But they that wait, that is patience we're talking about. Okay. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Unantin so won pa ba. Anope radin kan ho. Eradin nom wo. Eradin shira wo. Eradi adom nya kese mfama wo. Mi yi mpa ye de ama wa no pay. Se weni da so asan. Ewurade Nyankopon wabra wugusu a wo twen no no omo wani da so se nipa nyina yiwa ma wabra wugusu a wanya gidie wa Ewurade mu na wugusu twen no no Ewurade Nyankopon onfa aboafo east west south center all the cardinal points one fa aboafo free one fa mbra meboa we na no pay na wo bremu no people will come join you, jubilate, celebrate. Oh, the end ceremony, celebrity with some kind of enthusiasm and vibrance. And how the best celebrity? Why? Because what's in a 1 hour king with a dear Nimono. Sabrina so no be warrior. And ye ping pong, ye beko hene wa. Hey, warrior no. And so what the bay receptionist, you know, a bay so good. Uncle for 10 over 10. San you san puru no. Debi. And now call wedding be as no normal the program. Debi onya sa. And e fear da. Nyame ka kire won say. Nyo twen we radi mu. Kosunya gidie woni mu. Jeremiah 29 the verse 11. Unya abotra kenkan. Unya abotra ye den kenkan fa kan nyame dia ma won ho. Eno achi Mark 10:27. Eno sunya abotra kenkan. Efa kan ya media ma won ho na emu nsem no de echen ewo ene nufunsuo ene nkranhye ne futu nsem e de na munye yes say you shall renew your strength, but that thing that will catapult you for you to renew your strength is to have patience in the Lord, because omo twen erade no omo hoden foforo erade nhirawo erade nkan ho na demo no so mfa ma wo de bia wanya wani da so enipa nyina yi wo ma Awurade nya wani da so ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Okay. Yet I at Wedge Media in the song. Can I send in Susage Media live? Our Facebook and it to be me joining our honor. My young some of the trending stories this morning.
Man dies at Supreme Court after election petition judgment. Yate papa yi ye bobo abane so wie ye obi nim say ye no ne kun no sa ono ankasa nso ye owo under ailment bi na ekokofa asade ba ye dia ye se de wawu ne nim ne yakun no akwaso oba awanyem ono nko an nim ne kun Koku Anyidoho mocks Mahama after dismissal of election petition. Yay, mi ankasa me wofa Samuel Sichofe Koku Anyidoho. And I say yes it was so city mu kwa den ya wase Mahama re. This man pa, how could you? End of Supreme Court concert. Haruna Idrisu react to Supreme Court ruling. And also someone said what the Ababe to Anopay approval of Hawa Kumsen upon Nkrumah Free Akoto as radical minority. Dr. Apak Clement. Or also someone said what the Atujano no. Dom Level said the traitors caught in the concocted evidence. Kweku Azar. And what I say? And Kufuba Mama Jenson be frustrated ra Daniel Yaw Dom Level. Wankasa woman konkon abo into the soil. Professor Edas said I wish for your reward nature has installed this morning. Not only this morning, the whole day nina. And also padia uniform shave mu brain some so semi fantu anim say ene match bo somede de tosu enum no say ena ewiem bo brebisia ye anopa wo mo kire say ensuo wo wiem na be hunu say mia ahodo bi apuema ntam asem na mekan you apuema ntam nyina nya aboabo enya achim odan enya ba bi radio ikoka mekan apuema ntam nyina say ne wiem bo brane tie anopai wo mo chese nsuo wo wiem ebe petepete wo mia ahoro no abi afei ye ko nondudu ba ko prem to bremu no obo nse wia no ayi ne ti na ebon kakraka na nso so seter na omo san kire se nsuo wo wiem ene nti se nsuo beto ene no pade ahunufo a wo mo hwe ewiem bo brand sem so se me fanto wani mu anopai se wo soro se nsuo beto ene nso so no wo soro eni ti se wototo nyoma no ahwe kwan obefa so a obetoto ne ye Meno ka say sports for na tena se dada omugusu omo hwehwehwe omo nkrata mu ye be cross carpet na yakọ into the world of sports omo wia ye be sana ba betu adwumadi ne so e de ama o enko ba bia edin ne nsesa ye Obuoba Ofori Amanfo ye ba